ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷимон Қамаров Авранг. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, прокурорҳои генералӣ ва роҳбарони ҳайатҳои кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодиро, ки барои иштирок дар нишасти прокуратураҳои генералии кишварҳои аъзои созмон ба Тоҷикистон ташриф оварданд, ба ҳузур пазируфтанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст меҳмононро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, ба кори ҷаласаашон комёбӣ орзу карданд. зимни суханронии худ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари таъкиди таваҷҷуҳи пайвастаи Тоҷикистон ба ҳамкорӣ дар доираи созмони ҳамкории иқтисодӣ дар робита ба саҳми арзандаи кишварҳои аъзо дар самтҳои муҳими фаъолияти ин созмон андешаронӣ намуданд. мо ҳамеша таъкид мекунем, ки сулҳу субот дар минтақаи ЭКО омили калидӣ барои расидан ба ҳадафи аслии созмон, яъне рушду нумӯи иқтисодӣ ва некуаҳволии мардум аст, изҳор доштанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. сарвари давлат ҳамзамон аз иқтидорҳои фарохи иқтисодӣ дар доираи созмони ҳамкории иқтисодӣ ёдовар шуда, нақши мақомоти прокуратураро дар иҷрои вазифаҳои бағоят пурмасъули назорати риояи иҷрои қонунҳо ва дар ин замина таъмини волояти қонун, ҳимояи соҳибихтиёрӣ, истиқлолият, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, арзишҳои демократӣ ва манфиатҳои давлату ҷомеа таъкид намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба авази мураккаби сиёсӣ дар арсаи ҷаҳон, афзоиши таҳдидҳо ба амнияти кишварҳо, оқибатҳои фалокатбори терроризм, зуҳуроти ифротгароӣ ва тунгароии сиёсию динӣ, ҷинояткории муташаккили фаромилӣ, ҳамчунин амалҳои тахрибкоронаи ҳаракатҳои иртиҷоӣ тамаркуз намуда, идомаи ҳамкориҳои ҳамгироёнаи кишварҳои аъзо, бахусус мақомоти соҳавии онҳоро зарур шумориданд. пешвои миллат таъкид намуданд, ки дар муқовимат ба ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ, аз ҷумла қочоқи маводи мухаддиру сило ва кибирҷиноятҳо, Тоҷикистон шарики табиии ҳамаи кишварҳо мебошад. дар мулоқот бори дигар омодагии Тоҷикистон ҷиҳати тақвияти ҳамкории ҳуқуқӣ бо ҳамаи кишварҳои дӯст мавриди зикр қарор гирифт. дар фарҷом изҳори умед карда шуд, ки аз рӯи натиҷаҳои вохӯрӣ дар душанбе оид ба рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар самти мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва таъмини қонуният, амният ва субот дар кишварҳо, ки дар навбати худ ба тавсияи беш аз пеши робитаҳои иқтисодии кишварҳои аъзои ЭКО мусоидат менамояд, қарорҳои муҳим қабул хоҳад гардид. дар мулоқот ҳамчунин прокурори генералии Подшоҳии Арабистони Саудӣ Сауд ибни Абдулло ал-Муъҷиб, ки ба ҳайси меҳмон даъват шудааст, ҳузур дошт. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, директори идории хазинаи байналмилалии асъор хонум Кристалина Георгиеваро ба ҳузур пазируфтанд. дар рафти мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистону хазинаи байналмилалии асъор баррасӣ шуд. мо саҳми хазинаи байналмилалии асъорро дар рушди устувори иҷтимоию иқтисодии кишварамон қадр менамоем, таъкид доштанд дар оғози мулоқот президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ҷонибҳо оид ба ҳамкорӣ дар самтҳои пешбурди ислоҳоти иқтисодӣ, нигоҳдории суботи макроиқтисодӣ, дастгирии тавозуни пардохт, таъмини устувории захираҳои байналмилалӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум табодули андеша карданд. роҳҳои тобовар намудани иқтисоди Тоҷикистон ба таъсири манфии омилҳои беруна, аз ҷумла шиддати хавфҳои геосиёсӣ, нооромиҳои минтақавӣ ва паёмадҳои тағйирёбии иқлим аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. барои устувории рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва беҳбудии фазои сармоягузорӣ дар кишвари мо, идомаи ислоҳоти иқтисодӣ ва ҷудо намудани маблағҳои грантӣ зарур шумурда шуд. ҷонибҳо ҳамчунин оид ба густариши ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар соҳаҳои судоварӣ, саноат, кишоварзӣ, энергетика ва тақвияти нерӯи инсонӣ андешаронӣ карданд. дар вохӯрӣ ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷуҳи ҷонибҳо муҳокима гардид. хазинаи байналмилалии асъор дар ояндаи наздик барномаи наверо дар Тоҷикистон амалӣ хоҳад кард, ки ба дастгирии самтҳои муҳими иқтисодиёту иҷтимоиёти мамлакат равона карда мешавад.
این نکته را امروز بعد از ملاقات با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، دیرکتور اداری این خزینه کریستالینا گیورگیوا در جمع خبرنگاران بیان نمود. Спасибо большое для того, что пеш аз ҳама ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати Тоҷикистон ва мардуми тоҷик барои пазироӣ ва меҳмоннавозии самимӣ изҳори сипос мекунам. имрӯз мо бо муҳтарам президент масъалаҳои ҳамкории самарабахши хазинаи байналмилалии асъор ва Тоҷикистонро баррасӣ кардем. ҳамчунин дар рафти суҳбат барномаи нави хазинаи байналмилалии асъор барои Тоҷикистонро муҳокима кардем, ки ба самти дастгирии идомаи ислоҳот дар кишвар, беҳдошти фазои маблағгузорӣ, ҷалби сармоягузорон, истифодаи маблағҳои буҷетӣ баҳри рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, боло бурдани сатҳи зиндагии мардуми Тоҷикистон равона гардидааст. ин барномаи зарурӣ дар ҳолате роҳандозӣ мегардад, ки Тоҷикистон сохтмони яке аз лоиҳаҳои на танҳо барои кишвар, балки барои минтақа муҳим, нерӯгоҳи барқии оби роғунро идома дода истодааст. ин иншоот манбаи тавлиди нерӯи сабз барои рушди тиҷорати Тоҷикистон ва мардум мегардад. мо инчунин имкониятҳои дар оянда тавсея бахшидани ҳамкориро баррасӣ кардем. бояд гӯям, ки хазинаи байналмилалии асъор ба аъзоёни худ захираҳои молиявиро тавассути механизми маблағгузории имтиёзноки иқлимии воситаи рушди устувор ба муддати 20 сол бо муҳлати имтиёзноки 10 сол пешкаш мекунад. 18 кишвар аз ин имконият истифода мебарад ва мо итминон дорем, ки ҳарчи зудтар Тоҷикистонро ҳам ба ин пайванд созем. ман бо истифода аз фурсат мехоҳам таассуроти неки худро дар бораи пешрафти назарраси Тоҷикистон, нишондиҳандаҳои баланди иқтисодии кишвар баён намоям. рушди иқтисодӣ беш аз 8% ва таваррум яке аз ҳама пасттарин наздики 3%-ро ташкил медиҳад. қарзи давлатӣ нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ то 27% коҳиш ёфтааст. аз ҳама муҳим мардуми тоҷик муттаҳид ҳастанд ва барои пешрафти Тоҷикистон талош доранд. душанбе ба ман бисёр маъқул шуд. шаҳр бисёр зебо ва сарсабз аст. чунин ба назар мерасад, ки ин макон барои зиндагии хуш ва рӯҳбаландии одамон офарида шудааст. бори дигар ба мардуми тоҷик барои пазироию меҳмоннавозии гарму самимӣ изҳори сипос мекунам. 16 май раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустаме Эмомалӣ бо директори идории хазинаи байналмилалии асъор хонум Кристалина Георгиева мулоқот намуданд. раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустаме Эмомалӣ ба роҳбарати хазинаи байналмилалии асъор барои ҳамкориҳои пайваста изҳори сипос карда, кӯмаку дастгириҳои хазинаро дар амалисозии барномаҳои мухталиф доир ба татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ, нигоҳдории суботи макроиқтисодӣ ва баландбардоштани некуаҳволии мардуми кишвар, бахусус дар давраи пандемияи коронавирус муҳим арзёбӣ намуданд. зикр гардид, ки ҷумҳурии Тоҷикистон таҳкиму тавсеяи ҳамкориҳоро бо хазинаи байналмилалии асъор ҷиҳати амалисозии минбаъдаи ислоҳоти иқтисодӣ ва тараққиёти бо мароми кишвар зарур мешуморанд. мусоидат ба таъмини суботи молиявӣ, таҳкими низоми бонкӣ, дастгирии лоиҳаҳое ки ба ташаккули иқтисоди сабз, густариши рақамикунонӣ, ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва обу иқлим равона шуданд, аз самтҳои афзалиятноки ҳамкориҳои минбаъда номида шуд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи панҷуми прокурорҳои генералии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ҳамин бора омода шудааст. дар кори ҷаласа ки дар кохи Сомон доир гардид, прокурори генералии ҷумҳурии Озарбойҷон, прокурори генералии ҷумҳурии Исломии Эрон, прокурори генералии ҷумҳурии Қазоқистон, муовини якуми прокурори генералии ҷумҳурии Қирғизистон, муовини прокурори генералии ҷумҳурии Исломии Покистон, прокурори генералии суди олии кассатсионии ҷумҳурии Туркия, муовини прокурори генералии Туркманистон, прокурори генералии ҷумҳурии Ӯзбекистон ва котиби генералии созмони ҳамкории иқтисодӣ ширкат намуданд. дар ҷаласа прокурори генералии шоигарии Арабистони Саудӣ низ ҳамчун меҳмони фахрӣ иштирок карданд. ширкаткунандагони ҷаласа масъалаҳои марбут ба ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ ва зарурати густариши ҳамкориҳои судӣ ва механизми кӯмаки ҳуқуқиро барои мубориза бо ин таҳдиди мураккаб ва афзоянда баррасӣ карданд. бо натиҷагирӣ аз ҷаласаи имрӯза, эъломияи Душанбе
қабул гардид ки дар он қарори мусоидат ба таҳкими ҳамкориҳо байни давлатҳои аъзо дар соҳаи муҳими муқовимат ба ҷинояткорӣ муташаккили фаромиллӣ тақвият бахшидан ба талошу иродаи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ барои ҳамкорӣ дар сатҳи минтақавӣ дар рафъи таҳдидҳои ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ инъикос ёфтааст. нақшаи ҳамкорӣ байни прокуратураҳои генералии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодиро тасдиқ карданд ва иштирокчиён ба ин назаранд ки он бояд ба таври самаранок амалӣ карда шавад. инчунин тасмим гирифта шуд ки ҷаласаҳои мунтазами прокуророни генералии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ бо мақсади мусоидат ба тавсия ва таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи ҳуқуқӣ байни давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ, мусоидат ба табодули иттилоот дар бораи муассисаҳои таълимии миллӣ, имкониятҳо ва ҷалби мураббиёни касбии соҳибихтисос бо мақсади таҳкими иқтидор ва баландбардоштани сатҳи касбии коршиносон ва мақомоти дахлдор ки дар мубориза бо гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддир, терроризм ва ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ ба котибот оид ба рушди лоиҳаҳои илмии тадқиқотӣ байни марказҳои тайёрии касбии прокуратураҳои генералӣ пешниҳодҳои дахлдор ирсол намоянд. агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон аз ноустувор гардидани вазъи ҳаво дар рӯзҳои охири ҳафта сокинонро ҳушдор медиҳад. дар ин рӯзҳо боришоти пуршиддат дар назар дошта шуда, хавфи омадани сел низ дар назар аст. зимнан кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ дар робита ба эҳтимоли ба вуқӯъ пайвастани офатҳои табиӣ сокинону меҳмононро огоҳ месозад. ҷузъиёти бештар дар шарҳи ҳамкорони мо. аз аввали моҳи май соли равон дар ҷумҳурӣ бориши зиёди борон ба қайд гирифта шуд. ба иттилои агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, давоми моҳ ба амал омадани боришоти шиддатҳои гуногун дошта дар назар дошта шудааст. шурӯъ аз шаби 17 то санаи 18 май дар ҷумҳурӣ борони пуршиддат пешгӯӣ карда мешавад. бегоҳи 17 май то охири рӯзи 8 май дар қисми зиёди минтақаҳои тобеи марказ, аз он ҷумла дар шаҳри душанбе, дар ваҳдат, дар файзобод, дар шаҳри норак, роғун, дар ҳисор, шаҳри нав, қаратоғ, инчунин дар ноҳияи рӯдакӣ, дар ноҳияи хурӯсон ва инчунин дар хованингу данғара, фархор, балҷувон, шамсиддин шоҳин, дар шаҳри кулоб ва инчунин дар деваштиш, панҷакен, айнӣ ва истарафшан бордани боронҳои шиддатнок пешгӯӣ карда мешаванд. дар натиҷаи боришоти зиёди борон дар ин рӯзҳо метавонанд ҳолатҳои фавқулода ба амал оянд. аз ин рӯ шаҳрвандон бояд эҳтиёткор бошанд. яке аз чунин ҳодисаҳои табиӣ ин омадани сел аст ки дар пай оқибатҳои нохуш дорад. дар натиҷаи бурдани боришотҳои сахти бегоҳи 17 ва 18 дар як қатор дарёҳо, дар дарёҳое ки дар нишебиҳои ҷануби ҳисор, яъне ки харангон, варзоб, лучоб, инчунин дар дарёҳи қизилсӯи яхсӯи ҷанубӣ, дар дарёи вахш, баландшави оби дарёҳо низ пешгӯӣ карда мешавад. боронҳои пуршиддат ва омадани сел давоми моҳи март ва 2 ҳафтаи аввали моҳи май дар пай оқибатҳои нохуш дошт. бинобар ин шаҳрвандонро зарур аст ки дар охири ин ҳафта ки боронҳои пуршиддат ва омадани сел дар аксари шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ пешгӯӣ карда мешавад, аз эҳтиёт кор бигиранд. бояд қайд намуд ки боришотҳое ки пешгӯӣ шуда истодааст ба рух додани ҳодисаҳои табиӣ аз қабили омадани сел, фаромадани яч, фаромадани сангрезиш ва дар минтақаҳои баландкӯҳ ҳатто ба фаромадани тарма ҳам оварда мерасонад. ва дар ин иртибот кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бори дигар эҳтиромона ба диққати аҳолие ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор зиндагӣ мекунад мерасонад ки дар ин рӯзҳо бояд ки хеле эҳтиёткор бошанд. аз роҳандозии корҳои саҳроӣ, баровардани чорвои худ ба чарогоҳҳои кӯҳӣ ё ин ки ҷамъоварии он зироатҳое ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор ҳастанд бояд ки дар ин рӯзҳо худдорӣ кунанд. ғайр аз ин мо муроҷиат мекунем ба аҳолие ки имрӯзҳо ният сафар кардан доранд тариқи шоҳроҳҳои кӯҳии душанбе хуҷанд, душанбе хорух, душанбе рашт, лахш, ҷумҳурии қирғизистон хоҳишмандем. пеш аз баромадан ба сафар ҳатман бояд ки оид ба вазъи боду ҳаво, вазъи роҳҳо маълумот гирифта баъдан сафари худро таҳрез намоянд ва албатта ба масъулин ва аз он ҷумла аҳолие ки дар минтақаҳои хавфнок зиндагӣ мекунанд хоҳишмандем. дар ин рӯзҳо бояд ки хеле эҳтиёткор бошанд. албатта бояд ки он селроҳаҳо, селпартовҳо, заҳбурҳоро аз хасу хошок тоза намоянд то аз паёмадҳои омадани сел эмин бошанд ва дар ҳолати рух додани ҳодисаи
طبیعی اینکه تکنگینی هر یک شهروند امکان دارد با کمیته با رقم یگانه 112 یا با قسم نوبداری با رقم 93 880 28 19 در تماس باشند. و اطلاع منبع در این روزهای بارانی به عمل آمدن رعد و برق نیز در نظر داشته شده است. از این رو شهروندان را ضرور است که به خاطر سلامتی خود و پیوندانشان از احتیاط کار بگیرند. در نیروگاه برق آبی سبزار که مهمترین انشاءات انرژتیکی ولایت مختار کوهستانی بدخشان در ناحیه رشدقلعه به حساب می رود، رویداد تاریخی به وقوع پیوست. با تلاش شبانه روزی ساختمانچیان و مهندسان 530 نفره و جلب بیش از 50 تکنیکای حاضر زمان دیروز مجرای دریای شاخدره به سربند اساسی گردانیده شده. کارها در درغات تقسیم کننده آب آغاز می شوند. کارها در سربند انشاءات 70%، قبور آبگذر 50%، پول ماشین گذر 80% انجام یافته. کارها در اگریگات یکم نیروگاه از جانب متخصصان شرکت دونفانگ جمهوری مردمی چین روزهای نزدیک شروع خواهد گردید. در این مراسمی با شکوه تاریخی رهبریت ولایت مختار کوهستانی بدخشان هیئت راهبران و مهندسان و کارمندان شرکت‌های وطنی شرکت نموده این سنه مبارک را رویداد تاریخی برای ساختمانچیان عنوان کردند. این لایحه گیدروانرژتیکی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان روی کار آمده در سمت رسیدن به هدف چهارم ملی صنعت‌کنانی با سرعت بوم جهان مساعدت می‌کند. بنیاد انشاءات بهره باز هم بهتر و خوبتر کردن تامینات اهالی ولایت با برق و رشد ساحه استخراج معدن و صنعت متالورژی زمینه واقعی می‌گذارد. نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه رشدقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان لایحه مهم حکومت جمهوری تاجیکستان بوده از طرف شرکت‌های وطنی تاجیک هیدروالکترومونتاژ و پومر انرژی با خرج 54 میلیون یورو تطبیق می‌گردد. امروزها روند سازندگی در بنای اساسی نیروگاه در دو بخش شبانه 42 نفر و روزانه 68 نفر به طور شبانه‌روزی در یک جایگی با مهندسان و ساختمانچیان وطنی و خارجی فعالیت گسترده دارند. تا به امروز فیصد زیاد کارهای آرماتور بافی و بتون خوابانی و وصل و نصب قالب‌ها در پای دیوار تالار اگریگات‌ها با رعایت معیارهای ساختمانی و در روحیه بلند وطن‌دوستی اجرا گردیده ایستاده است. فعلا کار طبق لایحه جریان داشته مسئولیت بلند ساختمانچیان محلی در تطبیق لایحه شایسته تحسین و آفرین بوده همواره کوشش میکنند که کارهای بتون خوابانی جوابگو به طلبات زمان باشد. همه روزه بتونکاری در بنای اساسی نیروگاه ادامه یافته. مهندسان جمعیت سهامی شکل گشاده تاجیک هیدروالکترومونتاژ زحمت میکشند. محض همین تلاش‌های سازندگان سبزار است که شرکت چینی دونفانگ با واسطه نخستین توربین اگریگات اول نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه رشدقلعه آغاز به کار خواهد نمود. تا به امروز در قسمت انشاءات مهم ولایت 1,400,000 یورو جدا شده. کارهای سازندگی ادامه دارد. در بنای اساسی 5 تکنیک نیز مصروف کار است. نظارت صفت اجرایشی کار از مد نظر مهندسان و مشاوران لایحه در کنار نیست. امروزها کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه رشدقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان با رعایت طلبات انجام می‌یابد. از روند کارزار ننگ و ناموس عیان است که ساختمانچیان با مسئولیت بلند وظیفه‌های به ذمه داشته‌شان را سربلندانه ادا می‌کنند. در حال حاضر در انشاءات مذکور 90% کارهای ساختمانی را ساکنان ته‌جایی انجام بخشیده ایستادند. عین حال تکیه‌گاه 3 دستگاه تولید کننده برق پورا آماده گردیده با انجام کارهای آهن و بتون خوابانی در قسمت بالاپوش بنای اساسی نیز کارهای ساختمانی ادامه پیدا می‌کنند. امروزها در برابر کارهای بتون خوابانی و آرماتور بافی و تخت و هموارسازی در بنای اساسی وسعت کارها در قبور آبگذر نیروگاه که با درازی 3 کیلومتر توسط قبور قطرش 2.3 میلیمتر آب را از سربند به بنای اگریگات ها انتقال می‌دهد ادامه یافته ایستاده است. بنا به اطلاع راهبر بنیاد نیروگاه برقی آبی سبزار 50% کارهای زمینی انجام پذیرفته با وارد شدن قبورهای آبگذر وصل و نصب قبورها نیز آغاز می‌شوند. در این سمت دو بریگاد ساختمانچیان در بس شبانه 129 کس و بس روزانه 365 نفر فعالیت می‌کنند. قبور مذکور همشفت دریای شاهدره و قد راه ماشینگر سطح جمهوریوی بنیاد می‌گردد. الکی کارهای سیمتور خوابانی در قسمت خطر داشته لایحه با جلب کارگران محلی پیش می‌روند. در موضع‌های زیاد و سازی جوده که قبور آبگذر گذارده می‌شود تکنیکای حاضر زمان سفربر شده با وسیع کردن راه مشغولند. یکی از قسمت مهم انشاءات هیدروانرژتیکی ولایت این سربند نیروگاه برقی آبی سبزار است. سربند نیروگاه که 22 دکمبر سال 2022 با دیگر کردن مجرای دریای
سرکش شغدره به سمت دیگر شروع از ماه سپتامبر سال 2023 کارهای زمینی در سربند نیروگاه ادامه واقعی پیدا کرد. ما زحمت شبانه‌روزی ساختمانچیان و مهندسان و نظارتچیان لایحه بود که امروزها قریب 70% کارهای آهن و بتونی در پایدیوار سربند نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان با موفقیت انجام پذیرفته ایستاده است. در این قسمت نیروگاه کارهای بتون خوابانی، آرماتور بافی، سینتور خوابانی و مستحکم سازی با جلب بیش از 120 نفر ساختمانچیان شب و روز پیش می رود. در سربند نیروگاه 2 میلیون یورو مبلغ از خود گردیده کارها با رعایت طلبات سطح جهانی با سرعت بلند جریان دارد. کارهای ساختمانی در دو بخش از طرف مهندسان و ساختمانچیان خوب پیش رفته ایستاده. 50 تکنیکای پوریخریدار و حاضر زمان در این سمت مصروف کار می باشد. نیروگاه برقی آبی سبزار از 3 اگریگات عبارت است که در صورت پورا مورد استفاده قرار گرفتن امکان دست می دهد که 11 مگاوات ساعت نیروی برق از لحاظ اکولوژی تازه تولید گردد. سربند نیروگاه با بلندی 8.5 متر و با درازی 65 متر قامت می افروزد که گنجایش آبانباری آن 250,000 متر کوبی را در بر میگیرد که تا به امروز کارهای سویل مستحکم کنی با موفقیت اجرا گردیده ایستادند. نتیجه زحمت ساختمانچیان و مهندسان است که روزهای نزدیک مجرای دریای شغدره و سربند بنیاد شده روانه گردیده کارها را در دروازه‌های آب تقسیم کننده نیروگاه شروع می‌کنند. گفته شد که کار در این قسمت نیروگاه برقی آبی سبزار از روی نقشه تزریق گردیده پیش رفته. تا آخر ماه نوامبر سال 2024 باید اولین اگریگات یکم نیروگاه با موفقیت مورد بهره برداری قرار داده شود. طبق لایحه نیروگاه برقی آبی سبزار بعد به کار انداختن در یک سال میتواند 77.6 مگاوات قوه برق را تولید نموده در تاسیس صدها کارخانه‌های صنعتی مساعدت کند. در برابر ساختمان اینچنین 4 کیلومتر راه حدودی انشاءات پورا نوسازی و منفرش و چراغان میگردد که به یک گوشه ناحیه روشقلعه حسنی دیگر میبخشد. امروز در اتفاق نویسندگان تاجیکستان بخشیده به قبول 5مین تشبث جهانی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم تحت عنوان تاجیکستان پیشاهنگ مسائل حفظ پیریخ‌ها در جهان همایش علمی ادبی برگزار گردید. در تدبیر مذکور شاعران و نویسندگان و کارشناسان ساحه آب اشتراک نموده اید به تشبث نوبتی تاجیکستان ابراز اندیشه کردند. گزارش همکارانمان در این خصوص. در شورابینی علمی عملی ابراز گردید که مشکلاتی وابسته به آبشوی پیریخ‌ها که به تغییریابی اقلیم ربط دارد امروز نه تنها برای کشور ما بلکه برای جامعه جهانی اکتوالی است، زیرا در برابر افزایش اهالی سیاره و رشد اقتصادیات آبشوی با سرعت پیریخ‌ها عاقبت‌های منفی را به بار خواهد آورد. در چنین وضعیت کارشناسان قبول شوی تشبث تاجیکستان را در سمت اعلان سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها تدبیر سربختی می‌دانند و این تشبث نوبتی سرور دولت تاجیکان را غمخوری دیگر در راه حفظ بشریت و اقلیم اعتراف کردند. هدف از این کنفرانس پیش از همه ترغیب و تشویق آن دلیل و اندیشه‌های علمی باشد که در تناسب نگاهداشت موازنه طبیعی نقش مؤثر گذاشته برای بهبود بخشنده وضع اکولوژی بخش تشکل دادن معرفت اکولوژی تواند حصه خود را گذارد. قابل ذکر است که امروز پوبلیستان تاجیک در ردیف ارزش‌های علمی در دایره قدم‌های قبول شده معما و مشکلات‌های پیریخ‌های تاجیکستان را بر رشته تعلیل و تحقیق شده اثرهای ایجاد نموده هستند که در تشکلیابی معرفت اکولوژی بخصوص عملی گرداندن قدم‌های خود میتواند زمینه مساعد گذارد. برگزاری چنین همایش‌های علمی پیش از همه دریافت اصولهای عملی گردانی قدم‌های قبول شده هم در سطح لوکالی هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح گلوبالی می باشد. برگزاری چنین همایش‌های علمی امکان می‌دهد که معماهای اکولوژی را بخصوص آبشوی پیریخ‌ها که یک مسئله مبرم روز مبادله گردیده است وابسته به زمان موردی از دیدگاه‌های گوناگون علمی موردی آموزش قرار با ارزش‌های فرهنگی اثرهای ایجاد نموده که در تشکلیابی معرفت اکولوژی اهالی نقش موثر گذاشته آمد.
ҳамчунин дар чорабинии иштирокчиён оид ба аҳамияти ҷаҳонии tashabbусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи об ки онҳо барои рушди давлатҳои ҷаҳон ва ҳифзи сайёра аз хатарҳои глобалӣ пешбинӣ шуданд маълумоти муфассал доданд. иброз гардид ки паёмадҳои дигаргунии иқлим дар кураи замин иқлимшиносон ва ҷомеаи ҷаҳонро водор сохт ки роҳҳои пешгирӣ мутобиқшавӣ ва коҳиш додани обшавии пиряхҳоро бо истифода аз роҳу воситаҳои нав ҷорӣ намоянд. зеро ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб дарк мекунад ки харобшавии минбаъдаи манбаъҳои оби ошомиданӣ дар сайёра метавонад аҳли башарро ба фалокатҳои зиёди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дучор намояд. гуфта шуд ки Тоҷикистон дар баробари ташаббускори асосӣ буданаш дар соҳаи об ҳамчунин барои дарёфти роҳҳои илмии ҳаллу фасли мушкилоти обу иқлим даст ба кор аст. иштирокчиёни ҳамоиш ҳамчунин дар идома роҷеъ ба мутобиқшавии кишварҳо ба тағйирёбии иқлим, таъсири он ба муҳити зист, истифодаи баробару дурусти захираҳои дарёҳои фаромарзӣ ва амалишавии тарҳҳои гуногуни омӯзишӣ дар ин самт изҳори андеша намуданд. дар соли таҳсили 2023-2024 дар шаҳру ноҳияҳо бо ҷалби хонандагони муассисаҳои таълимӣ озмуну олимпиадаҳои фаннӣ баргузор гардиданд. аз рӯи натиҷаҳо ва ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ хонандагони мактабҳои шаҳри Кӯллоб дар вилояти Хатлон сазовори ҷойи якум ва ба панҷгонаи беҳтаринҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ дохил гардиданд. тафсилоти бештар дар матлаби навбатии барнома. фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ барои кормандони соҳаи маориф аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон кори таълиму тарбияро дар шаҳри Кӯллоб беҳтар намудааст. дар соли хониши 2023-2024 маорифчиёни шаҳр ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. гуфта шуд зимни як ҳамоиш бо иштироки муовини раиси шаҳри Кӯллоб. дар ин давра иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ба маротиб зиёд гардида ҷойҳои ифтихориро сазовор шуданд. дар соли таҳсили 2024 83 нафар хонандагони мо дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд ки аз ин 6 таш ҷой медали тило буда, 11 таш медали нухра ва 66 медали биринҷиро ба даст оварданд. хушбахтона дар он аст ки маорифчиёни шаҳри Кӯллоб бо миннати ҳалоли худ дар сатҳи вилоят дар байни 25 шаҳру ноҳияҳои вилоят сазовори ҷойи якум гардида ва дар ҷумҳурӣ дар байни 68 шаҳру ноҳия сазовори ҷойи панҷум гаштанд. илова гардид ки дар озмуну олимпиадаҳои фаннӣ бештар муҳассилини мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Кӯллоб, муассисаи давлатии таълимӣ лицей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Кӯллоб, лицейҳои рақами 1 ва 2 ва инчунин муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 1, 2, 5, 8, 43, 53, 37 хеле фаъол буданд ва бо гирифтани медалу ифтихорномаҳо дар шаҳри Кӯллоб мактаби президентӣ сазовори ҷойи якум, лицей барои хонандагони болаёқат сазовори ҷойи дуюм ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 сазовори ҷойи сеюм гардиданд. дар ин ҳамоиш ба директори маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои шаҳри Кӯллоб ифтихорномаи шуъбаи маориф супорида шуд. иброз доштанд ки беҳтаринҳо аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯллоб қадрдонӣ карда мешаванд. ширинҷон Сафарзода Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯллоб барои барномаи навид. ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои 20-солаи омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ бо ибтикори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии Хорух ба номи академик Моёншо Назаршоев байни хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таълимии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон олимпиадаи фаннӣ баргузор гардид. ғолибони олимпиада бо мукофотҳо қадршиносӣ шуданд. Хосият Худоёрбекзода дар ҳамин мавзӯъ шарҳи бештар дорад. дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри амалишавии 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ва эълони соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ олимпиадаи фаннӣ байни хонандагони синфҳои 9 ва 11 муассисаҳои таълимии қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хорух доир гардид. иштирокчиёни чорабинӣ арз доштанд ки эълон гардидани 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ иқдоми хубест барои асғоткунии донишҳои замонавӣ, пурзӯр гардонидани
گردانیدن مسئولیت جهت آموزش فنهای دقیق، اینچنین تلقین بخشیدن نورسان و جوانان به مطالعه کتاب‌های علمی و بدیعی. هر یک خواننده به المپیاده با آمادگی کامل آمده نزد حکمان با دانش خوب برآمد نمودند. خوانندگان از روی 10 فن تعلیمی در المپیاده شرکت ورزیده به کار هر یک اشتراکچی چاره‌بینی هیئت حکمان به طور شفاف بهاگذاری نمودند. ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سال چهارم است که آزمون جمهوری‌آوی را در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان برگزار نموده ایستاده است. سال 2024 آزمون مذکور بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات اساسی و میانه ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار کرده می‌شود. آزمون مذکور در دایره 8 فن پیشتر برگزار کرده می‌شد و امسال طوری که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان هنگام ارائه پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 2024 را همچون سال معرفت حقوقی اعلان داشتند و ریاست دانشگاه تصمیم گرفت که در المپیاده مذکور فن حقوق را نیز وارد نماید. در المپیاده از تمام شهر و نواحی‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان حدود 130 نفر خوانندگان مکتب‌های میانه اساسی اشتراک دارند. سپس در تالار دانشگاه دولتی خاروق به نام مایان شاه نظرشویف مراسم جایزه سپاری غالبان المپیاد منطقوی آغاز یافت. معاون ریکتور اوید به علم و اینواسیون دانشگاه بین المللی و سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در برآمد خود قید داشت که جریان المپیاد نشان داد که بهترین خوانندگان در این آزمون اشتراک نموده از جانب استادان دانشگاه مذکور توصیه‌های سودمند گرفتند. برای تشکیل و برگزاری المپیاد به مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، ریاست دانشگاه و ریاست معارف شهر و ناحیه‌های ولایت اظهار سپاس بیان کرده شد. غالبان با دیپلم و مبلغ پولی و مقام اول با جام ریاست دانشگاه و مبلغ پولی سرفراز گردانیده شدند. همزمان اعلام گردیدن سال 2024 سال معرفت حقوقی این چاره‌بینی بسیار سر وقتی هست و من بار دیگر اظهار منتداری صمیمی خویش را با تشکیل کنندگان این چاره‌بینی بیان می‌نمایم و فکر می‌کنم خوانندگان ما به همین چاره‌بینی سال از سال توجه خیلی خاصه دارن، شوق و خیلی به اندازه دارن و این محض با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پیشوای ملت جهت مستحکم کردن زمینه مادی تکنیکی مؤسسات تعلیمی امکان بخشید که ما سال به سال برای نایل گردیدن به دستاوردهای نظر است به خصوص اشتراک در المپیاد آزمون‌ها سزاوار جای نمایان خوانندگان ما گردیده ایستادند. در فرجام گلدسته موسیقی برای بولید خاطری مهمانان از جانب دانشجویان دانشگاه دولتی خاروق پیشنهاد گردید. امروز در دانشکده تعلیمی و فرهنگی کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان دوره نهایی دعوت 23ام آزمون جهانی پول زبان چینی در سال 2024 میان دانشجویان رشته زبان چینی برگزار گردید. در چاره‌بینی نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، سفارت جمهوری مردمی چین در تاجیکستان، ساختارهای مربوطه دولتی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی مملکت شرکت کردند. گزارش در این باره. در آغاز چاره‌بینی رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان امام علی نصرالدین زاده از امروز سخنرانی ذکر کرد که جمهوری مردمی چین یکی از همسایه دولت‌های دوست جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. در دایره سیاست خیرتمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و راهبریت عالی جمهوری مردمی چین همکاری‌ها در همه سمت‌ها خصوصا در سمت زبان آموزی رشد یافته ایستاده است. گفته شد که مناسبت‌های دوستی و حسن همجواری مردمان ما عنعنه‌های غناوتمند تاریخی دارند و همه این از دوران راه ابریشمی بزرگ منشأ می‌گیرند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری مردمی چین در جمهوری تاجیکستان جی شومین ضمن سخنرانی ابراز داشت که امروزها در بسیاری از مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه تاجیکستان صنفخانه‌های زبان چینی گشوده شده است که اکثریت این طالبان در دانشکده تعلیمی و فرهنگی کنفوتسی نزد دانشگاه ملی نیز به آموزش زبان چینی مشغول میباشند. گفته شد که آزمون جهانی پول زبان چینی یک چاره‌بینی مهم در سراسر جهان میباشد که از سال 2002 در اداره مرکزی کنفوتسی برگزار میشود. از سال 2017 این آزمون دقت میلیون‌ها جوان را در
بیش از 110 کشور دنیا جلب کرده برای دانشجویان و طالب علمان یک پلتفرم مهمی آموزش زبان چینی گشته است و برندی مشهور در ساحه همکاری‌های فرهنگی بین المللی همچون آزمون زبان که پول عمومی جهانی فرهنگ، دوستی و معرفت میباشد معمول گشته است. تذکر داده شد که امروزها دانشکده تعلیمی و فرهنگی کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان در تشویق و ترغیب فرهنگ بوی تاجیکستان و چین و رشد زبان چینی نقش نظر است گذاشته ایستاده است. تاکید گردید که آزمون بین المللی پول زبان چینی میان طالب علمان یکی از برنامه‌های مهم پیوست کننده مناسبت‌های علمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین به شمار می‌رود. در جریان آزمون مذکور 8 نفر داوطلب قوا آزمایی کرده مهارت و استعداد خویش را نشان دادند. همین طور جای اول نصیب شهریار جباروف دانشجوی کورس دوم فاکولته زبان‌های آسیا و دانشگاه ملی تاجیکستان، جای دوم با سرداربک باباجانوف دانشجوی دوم دانشگاه بین المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده، جای سوم با فیروزخان عظیموف دانشجوی کورس پنجم و برداری و فیروزه دانشجوی کورس دوم از دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов گردید. غالبان آزمون با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی شدند. پیشه همشیره طبی یکی از کسب‌های مهم در نظام تندرستی دانسته می شود. در روند معالجه همشیره شفقت بلندترین نقش را عملی می سازد. اجرای تعیینات دکتر، نگاه‌بینی بیمار، گذراندن عملیات زیادی مرکب و مسئولیتناک را محض همشیره طبی به ذمه دارد. 12 می در تمام عالم روزی همشیره‌های شفقت تجلیل می شود. با این مناسبت در شهر اصفهان چهاربینی دایی شد. گزارش در این خصوص. در بیمارخانه مرکزی شهر اصفهان با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اصفهان بخشیده به روز بین الخلقی همشیره طب آزمون شهری بهترین همشیره طب برگزار گردید. آزمون مذکور بین همشیرگان و صاحب تجربه در علاهیدگی صورت گرفت. شرکتداران آزمون در 5 بخش سخنوری، مهارت کدبانوگی، دوزندگی و رقص، نمایش هنر و استعداد فردی بین هم قوه آزمایی نمودند. هیئت حکمان ضمن بهاگذاری در نوبت اول به دانش و ملکه تخصصی، دانستن معیارهای موجوده در مورد اجرای رسالت کسبی، رسانیدن یاری اولین طبی، رعایت قاعده و قانونهای قبول و طبابت بیماران، همچنین معاشرت با مزاجان افضلیت بیشتر دادند. در نتیجه برای بهترین همشیره طب در بخش‌های دوزندگی، هنری کدبانوگی، سرایندگی، سخنوری و رقص با تحفه‌های خاطروی راهبریت بیمارخانه مرکزی شهر اصفهان قدردانی کرده شدند. در ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین در ارتباط با تجلیل روز اویله همایش دایر گردید. در این چهاربینی ادانه ناطقان پیرامون مهمیت و پایداری اویله و مقدس بودن اویله داری در تمدن تاجیکان ابراز اندیشه کردند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران منطقوی ما. این نمایش هنرهای مردمی نمونه‌ها از محصول مهنت دستی هنرمندان ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین در جشن روز اویله دقت مهمانان خارجی را به خود جلب نمودند. با اشتراک معاون وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان و مهمانان از دولت‌های شویتزاریا، نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با هنر والای زنان تاجیک در بخش سوزنی‌دوزی، چکن و طاقه‌دوزی و دیگر هنرهای از نیاگان میراث مانده‌اند از نزدیک شناس گردیده به هنر آنها احسان خواندند. بعد نمایش هنرهای مردمی قسمت تنتنوی چهاربینی بخشیده به روز اویله در قصر فرهنگ ناحیه دایر گردیده. رئیس ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین ساکنان ناحیه را به این مناسبت تبریک نموده عاید موقع اویله در مستحکمی جامعه و دولت، سهم اویله در تعلیم و تربیت فرزندان معروضه کردند. در همایش همچنین معاون وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان و مهمانان در ستایش روز اویله عاید معرفت حقوقی، برابر حقوقی مردان و زنان، معلومات‌ناکی زنان، کسب آموزی آنها و پیشگیری ظهورات‌های نامطلوب زورآوری نسبت به اعضایان اویله برآمدهای پرمضمون نمودند. بعد برآمدهای رسمی در همین محیط ادانه با اشتراک مهمانان از نام بخش ثبت اسناد حالت شهروندی در ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین با 10 جفت نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح سپارید شد.
در این همایش همچنین با مقصد پهن نمودن تجربه حیات اویله‌های خوشبخت نمونه برای جوانان با 10 جفت اویله‌های نمونوی ناحیه تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شدند. در این سفر مهمانان در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی در این ناحیه از شرایط جای کار کارمندان و رسانیدن خدمت رسانی‌ها به مراجعت کنندگان شناس گردیدند. تنتنه‌های ایدانه بخشیده به روز اویله در ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین با برنامه کنسرتی انسمبل دولتی فلک جنبش گردید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید. طور گفتیم احترام گذاشتن به ارزش‌های اویله‌داری و مقدس شماریدن آن اساس زندگی هر شخص می باشد. اویله بقای دولت و جمعیت بوده، تربیت نسل نورز محض از آن سرچشمه می گیرد. روزی بین المللی اویله در شهر و ناحیه‌های مملکت با هر شکل و شیوه دایر کرده شد. آموزش از اصول روزگارداری اویله‌های نمونوی جزئی از تنتنه‌های ایدانه به مناسبت روز بین المللی اویله بود. گزارش از شهر ترسونزاده. بخشیده به روز بین المللی اویله خاندان ستارف‌ها استقامت کنندگان دهه چرتک جماعت دهات نوآباد شهر ترسونزاده اویله بهترین و نمونوی دهات دانسته شد. مورد به ذکر است که والدین خاندان ستارف مصطفی قول و اسماعیل و برناز زاده و استقامت کننده دهه چرتک جماعت نوآباد هستند. آنها عین حال صاحب 8 فرزند، 25 نبیره و 9 ابیره می باشند. اویله بالاذکر در دهات نمونوی بوده، میان اهل روستای خود آبرو و مقام خاصه دارند. من خوشنود، سرفراز و شکرگزار از آن هستم که آفریدگار بزرگ مرا در همین اویله با این دو شخص نجیب و خاکسار و مهربان، حلیم و دلسوز، سختگیر و کان پند و حکمت همچو فرزند نصیب گردانید. من پیشروی و کامیابی های هر یک عضو اویله‌مان را چه در جاده فعالیت کاری و چه در زندگی از مسئولیت بلند احساس نمودن والدینم در تعلیم و تربیت فرزندان می‌بینم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون تاکید نمودند اویله در فرهنگ مردم کهن بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزش‌های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگرفهمی و تحملگرایی محض در اویله تشکل می‌یابد. در این زمینه در اویله ستارف‌ها نیز میان بزرگان خانواده و دیگر اعضایان اویله همین خصوصیت‌های روزگارداری به طور وسیع استفاده می‌گردد. فرزندان خاندان همگی صاحب معلومات عالی بوده، امروزها در ساختار اداره دولتی، ساحه حفظ حقوق، معارف و تندرستی فعالیت می‌نمایند. میان آنها مهر و محبت صمیمی موجود بوده، در مسیر زندگی منتظم یکدیگر را دستگیری می‌نمایند. آنها این عمل را از تربیت درست والدان و محیط اویلوی وابسته می‌دانند. محض همین خصوصیت و عنصرهای روزگارداری به اینابت گرفته رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده همچون اویله بهترین پذیرفتند. در پایتخت روسیه روزی به فعالیت شروع کردن متروی مسکو را قید می‌کنند. با این مناسبت در ایستگاه‌های این مترو چرابینی‌های گوناگون فرهنگی نمایش داده می‌شوند. در نگارستان ملی ارمنستان نمایش اثرهای رسام و برقرار کننده ارمنی سرکیز خچاطریان ادامه دارد. شرح چند خبر از خارج کشور در صفحه نوبتی برنامه.